how are we getting solutions to and your man who here say na ye drag it na I can't get it. I can't believe Oman otie so for na sema o say ya na ye kan say na galamse no mene wo na ye kan yeti heyi ensema ye kan galamse wo nkoma ye die ya ho odi mu no de wo say ya na ye no ye ntube nya anything above the ye kan wono so ye so for ja ne pulpit obekasa no de a chew say galamse enye sabe wutie nsem okayo numpo no wakana bofo no wanto sabio wose nyansa bia nim nyansa bia nim say wo bekwa machine de akosi nso so say me kotu gold me kotu sika kokko nyansa nim na unse nyame adom efie da na omampani ese wone civil society organizations no esia ayensie mu no matoato adwene de kakran se eye but oman na ebi so kyese enkeba earlier than now akaye won say abansesamba ya yeso mampani in early March na ye economic dialogue sabret bia na oman no yesidi na ho de ne dollar no ejina ne ade eno mo ne eye ka bi omufu eba ne sikasam entutu ye kokosia ye mekai pa me na medi ache bo ho ama ne nyina ema eye Adom branch no man ye wie ye ene ho tutu ye ne se de ne makoye ye ni ba bia ne ye jina ntie bia enka yehye sankomo ya sentem ye hunu ne se it was a necessity ehia Ghana fo nyina na sa dialogue ye kan ntem a ye nim se wa Ghana coalition against illegal mining yera Dr. Keneshegbe ni yera senyo hosimo wo maka ho asama ka akokwa hudro ni nyina ka ensema modi ato abonte na doso omu nyina ka akosi se state of emergency state of emergency na mampanicha say last resort no it is a sad year na say declare security zones eno krampo no nane na nsa ye ne Piero maso afo chance ase ho sem so edi community next week na wo mo say deployment no oman ebeye adwuma enti no ye de ye watwene mu ye bompa ye se ebeye yie ye bebo ye nso ho ban ne abo ye nsase ho ban because point aye wo mu no eye ni bresem o say when a mass just a mass murder genocide behwe ha enkwada edi for me Dwaso nsem na yinsenya essay Mr. Ghana for Mr. Obia oye involved in mining enye ne kwanso yenka se ye mauntu yenka da se ye mauntu na mu yesi se obetu a ehun susuanso no emmoa omanmu ni nyina de enye papa yesre ode oba behwe woni so ade Dwaso nsem Adom FM bra Facebook na behwe ora be ho oyembe hihyew na say research ahodo aba yenso enom ene kra de dey tin so no kra ni kra no so no say the more na ye di gum no ne susuanso ye di padiem nye papa e de yade enko na imagine nti wo hu no so na ye say titi a eyo so de otifi ye de brew fie fefefe enro na emroso no ye di titi no ye woni susuanso di padie nim nyame hu ye mobo o ma da Ghanaian point da bokata ebo amane na nu ya ha ya na one General Secretary ma MPP Justin Frimpo Kodua JFK woni no edin komo an wo kasa MPP omo difficult times pa situation no so gina wo kasa ne bibia da din yo ma ye wo party ni mu a na wo di atro na so ma kwakoya manyoko no mu akandifo no won betoto ne ma na wie peye nti no na wasose Dwaso nsem ejumade Adom FM ha ya no no ma no nim se Billy alamzi ya ono ye mrase bedwani wo tia na paga ye kasa functional executive committee ewa NDC wo maton sa friend say enra wo mra meyi ne ho ano won say yete ya na yete say owura Jose say duketi a wo ye chairman asha say thank you to sa to no kwa so no mampani mahama so di kan akobi aba eno no so eko na no na okobisa ho sem se no obeba ne constituency no okobisa ho sem sa thank you to na wo kono ne emfaso e de bo man de enti asensi echi bi ni ade ya nti no na se ekasa ne party no chese sansam na okan ye no ase wanka ne ye na party mpanyefo no dwumadi omudie so mo de be gada se ho grassroots no aso no no o cast doubt e wo mo edwumadi mu a inteno so matonsa afre no dan chenso a National Road Safety Authority eboya mane se efiti January ebesi August bosomi a awuya yi no oman de atimu ni se enipa apem ahankron aduasa enson road safety no 1937
and I show Monkwa a quansium. Aye. Nipa 1,937 and ya show every bribe copy bribe. If it January, ebeso August was so many we. A month 10,957 and no ma prepra. And no a road safety man your modiaba. Ye asam kasia pa woman. Asam kasia ye go so te wan ye kan yen kan enwie da the Ghanaian point mo man ye eno no na media no e to nchen ya daily guide e de enra enkomo a wodi ye e wo dwaso nsem ha ya woni chema wontumi komo a mo boy ye enra chairman e boy amane se ne luxury cars makoma kudunum e na yekwa season nyina master ko fo so mo so makọ season wontumi abeje o mo cars ya enti o makọ season wo bra ontu ya ho kane ade enwie ye na chema wontumi ebisa master ko fo se anya bia cars na moma Land Cruiser because Land Cruiser a luxury car enye car wo so di koye adwuma dia betua enti no anya bia no masroko for moma Land Cruiser sama besesa kono ana eno daily guide abokrata abo eho amane ewo ha ena ye raboache agya kwanra awia woni no edin komo ewo ekosisi adwumadie som ne to dia betudwa ese oba abepre NPP amanyuko no chairmanship edwa no eno so daily guide abo eho amane ewo ha ya eno so edaha oman mamefa ye daily gist enwie na ebo amane unse Eastern Region MPs 15 no a wo mo ba bonten be ka se wo mo nyina etai Dr. Baumiachi no se no mana kwa se obi ahwe ne yonko ni kanche we che na nia na ahwe ne yonko na we che na nia se o mo ye declaration ni wie ye no e na Dr. Brenda Champon e bi achiri abeti FMP be ka se na yanu ye kwotu ni kra wie ye ni ade ye yi se bi kra fa che so orabo de ye ase ase nkrofo se ye ne ye nti no suro doko so kasa ebi esi achira ba na obe di na jawa di na obe na wo ko declare wie no wasi achire sesen ade ndi obe ye nwa no ye obe ye sha no ye se na se dia ko ye ni kanche na wo se na so mo trust yo mo sa 15 MPs o man we ya susu sa because we so obi ayo man so meka wo obi ani obeba beka Debbie wa fatire ite do no se no mo de nkrata ba so many abre because as I almost say nkrofo nche da nyomu ni say o ma ye declaration wo bra o makoma mu ni di akire enti o mo de nkrata ba se Dr. Brenda Champo mebodi o ma wan ka bebodi o Debbie awati bi da are you expecting Dr. Brenda Champo say Kwabena de beka no be ma information now they bet na ka radio so na wa kan wi a o se kire wo source Debbie Aman nto so almost Dr. Brian source no kire e ye hwan ya omo say no problem wo beka say o say nti we dey no man na ekosua omo pe kosua ne snap Debbie it's a man almost Dr. Brian Omeka Debbie onka and then ye mama yi ne onka den wa catch na 47 minutes after 8 year court trends na o man akaba ma me fan kwansan wa wadaroma asem kese bi ye ne na mo wiemu nra wote ya na omo ebo amane se Gold Ridge Refinery penye wodi anima ye freno na na ya ododu adodo na nim se ye Dr. Sledge papa ya fi waji ne din pa o Dr. Sledge no waji ne din won kai na no ya ayi Kwame Asare Obi plus honorable woni attorney general nya fight honorable wokoka say Dr. Sledge cry ye financier ma attorney general ni campaign Dr. Sledge na Dr. Sledge ono nie no man say good for oil any good for forest na abandada no de ba 2022 mu no a na wo mo ehwe se ebeboa na ma yesidi na gina na ye kwakoto fa nwa ye nsese yesika ne bebre nsesa ne dollars fa nko je ye de sika akọ ye de gold na ekọ akoto fu no ye de gold kọ akọje forest no de abase de beya yesidi de benya na ho oden na enam se Dr. Sledge na dwuma yi eja ne na so a ye chese se wo ba o man Ghana mo ne e pa mo a mutumi dane gold ani esan so export de ko bi man so a wodi mu akotene pa business a woye no wo mo chese background no eja ne na so nti odo na kosi ne so na omabo oman no eka $94 million eno na special prosecutor esusu se jimodie bia koso asasika na koye na dwuma na ya amfa nye asasika na yi fan chamber bi enti hihwemu koso na de amana ye hu krampo ni se enam se attorney general ebo ya mane se $500,000 say $500,000 500,000 Ghana cedis konim asa on omo chese sa sika no oni odi dwani $500,000 konim aman
say 500,000 drinks how the come me man kwire when the birthday and kawaka the call him. It's no much say the worker tell you boamanie e say attorney general boamanie SSS kan kra ne second fi Dr. Sledge ho the campaign 7 on so our dey and the political business ade kokokoko mu na ensem bi so a plan so akeka che se panyi yi conflict of interest ebebam sasa asem no kodu special prosecutor enchen a to da bia e wo so de kokogye advice e wa attorney general ho no ono akasa so ne Dr. Sledge ya so aboro ne dwumadie wa manyosemu a wo de sikata achi no afutuo ben ne be fra attorney general ho e de aba e ho asem e da ha aye pinso since they say no still na onto me meet be condition no oh that's na bokata ne chese onto me meet ye nti ho nsem no akoye bebre ya etwaguo daily gist and this amane na ba e wo ne fa etoso miensa 10 minutes to top of the 9 Jim FM 106.3 top